Tuniko tuilang gamkai tilso tokisea gamkai tuilang kukin pi secretary akun ka keu limlan na anangai hiti wa tuilang langa ho buine ja chum hiya thilong su leilanga kham CSO lamkai kham athu la hoi langa ilo a iti bol da ham ti ya kilung jim ki ai ti chu ki hiya amlong hon chi blockade hand ball masangu amlong ho hito hong ki boi masang wa hi thonglang khumuna hi joint meeting aneki nei ko ma hiya amlong lang ha e ho lang ha chu area CSO lo sina meeting he aneki nei ko ma ale chila ya chu litan lang thilhung su be boi na lai chu ai le cha hi ton kilol na khat kan na la chu litan lang chu tang khul te chu lang chin thil boi yong le e ho lang hin mundanga boi ne polut po hite boi sa lo di he kiti he kinuk tu na khat na kin ya amilong hon jong asei chu cha ti din mun chang ta asei chu litan lang hoi lang ukhul lang a chu he le tam khul a hi na ga ti yong le hen ai ki ru na chang ho hi ki ho lang me kam pek ka hi win ai le ai ki ru na ku ki chang ho hi koi ma cha mal jo ai lo le pai te ki tidang lo ta du speaking yan chang ne win e ho za ni se he ki ho to le I pi boy di umam ti ama ho no ho holim na thu sei chi chu ya chu mundang boy ne chu tangkhul ho ukhul langa boy yong le langa hin polut daw tin ai lo le hoila mun chum khana thil boy ne chun ai chu lang ku ki ho na polut da he atiwa asei wa mo din mun chang ta se aphai ki ti pe chu chi chu boy masang long to ki boy masang he ya mai le to ki boy jo atwa ma hon boy nan sim pau hi chi masang ye chakat chu boy na lai chu me icha ku na hi ipi hong chi ki nam ti le tangkhul ho mi ni in tha ji wa chu hi chi lung nat na ji yen sin ni thum total shutdown an bol pau so am hon impose an bol to chu ai ti ro da hi ai wa nga chu hopo ye only ni 3 days bo hi chin bear ne bol pri na ti ya ka bol ki no chu ka ni pe ki no chu ala ki sai yo wa chu ki ta chu ai le tu chu nga ain bol pen pau hi mi gup thi ya chu am hoi ha ta hong ki tong kha wa UNC hi am hon an sai khon wa ai ti ro na he pura blockade hi an pat ta chu ya ki sei pen ta chu he le non mi gup na ti win kyo mi ya nei thau hi ta hello le mundanga boine ho lang sung ai pu lu lo di he ki ti chu hoi lai chu ham na din naw ki ti a ki sei ji chu ai wa mo hin lang sung ni pastor khat ajawi ji chu mo din na ni gup la hen le ki ho pastor thum na tha la wa chu ki ho area pastor khat jong ja wa chu le em kati ki na chu ki ho hen aya chu ki ho na chi pi solution chi ri yong chu gamde ne chu khat na ho chu ra ki ho ji wa nga chu aki la ding yong chi di hi ana aya chi in yong ithet na chu khat be pha pu nga ji e ki ti ki ko en ti ai ta hong chi ai wa nga hi ho lema a chu dammo we shi ho ge ya hi escort nin CRPS ko nin ambulance tha ulle am hon jong chimta an zo ta lagu ai le na hon negotiate bolun lang lamkai ki hobun lang ti khat yong hi an sei pu ta cha hi force ho lang aku na ama ho yong chen ka yong le no ki ho tao ti ta bang khat ya ki yong hin ama ho milong ho lamkai ho thang sungai lamkai ho ko thei chan kan ho pan ki na ai poi thil su he kui ma de chum poi yong le non hong chan ya na bol hi tu chan ge ya in humanitarian ground a chu ke hon yong ji thei chan ngai thei chan a kan ngai yo a hin ai la dam mo we si ho wang hi ne thi mo ngai yin si understanding in ei wa ngai tin escort jaw le he la chu
ก็จะปูเลเทดิวจูนอนเรียลไอ้ตากะๆle chim ki ho wa hai ta ka le esko ni le pu aka khat le am ho ko ma ai se da permission ki la ki chi tu ni wa hu wo ti ni le chim ki chi lo chu hita ki chu a he le ni kha ma kui tu ni a thil so na ko ma kui hi ni cha CRP to he ya CRP ho le ma kui authority chairman secretary hi Amy Ho sung pi bung la san ki telanga he chiwa low ball phar yong hai tan low phate an ball su ke di koi ma cha low ball na nek si boy to low di he agati a hele asipai ho zaw na a hi chan ge chu hung sei talo mo wan ta chu la san te ha ji nga low ko no le phai le ya an yep lu no wa mi khat ai tha pi to he chi chu he ya si cha yang chu hoi la ya chu phula ding mong chu kitidi lo lai pi chu ai chu ai ti ro lang ha boy dan chu manipura hi aboy pen kitile ai ti ro ipr chu kaboi pen tabam ti le lampel khat cha ka nei lo chu cha ai ti ro se bo hi lifeline chu hi jing bara ga tampi a ga thun ne ding yo lo chu le tu ayo han kaboi lo ding chu cho ang po pe pa na hi chi le kon mail gate ka ti wa chawang ki ni ti hu mail gate ka ne ti hu chu ni da chu chawang ki ning chiang hi lo chu 93 ga la yang chu chiang hi lo chu ala khu tam zo mail gate na bo ki ha anu ya cha na khu to hi emi khu we sai pi ki te ho khu ne chu ya ram khat hi ya isa aku na khon ki pan le si chawang ki ning sibana chu chawang ki ning hi ya chawang ki ning aku na chu IT ro chi hung pe le thong la atong ba ti khu ki phak hi na tai thong la atong ba aku na chu shortcut lampi ka ti wa ki ho wai chung len wai chung sun na khat khu pian je soi lampi khat khu chi khu ki mang ai chu only khu ni chu ha ta ai su boy ai ting ji ba hi only khu ni bo hi ai wa nga chu income ta yong chu de lo pi wa ai wa nga chu ipdi nga ki mo pal thei lo ham itile tawang ki ni CRP yong anato masata tu boy ji a boya ko na ayong la aing chu tam hi yong le ama khu abeking ti de ham na senapati lang hoi lang ako na ko UNC in volunteer and solen mi hiza ki mu yang ko ai mi ho yang chen mu zap ji ala thung la nga yong chu midang dang ama hon village guard aki ho hi za ham khat chu hungu he ki chu ai cho ji a chu ti sei da ki mo lai nom lo khat chu hi na he ti ho he bo chu ai le he cha ku na hung len la lwai chung khu in pha ding a khu tuilang ki ti chu long he chu tuilang he sung lang ku na khu kot len nga ku na hung ki pan chu he chi tuilang a ku na IT ro nin ho su si khu emi go yang tomato boundary chan ge khu emi ki keng le wagal lang si ki hi hilang kang po pi side langa he chi mu langa chiang si kol ho to liang me ho he chu IT root sunga tua kyon ka boi pi kalam tha the lo na he chawang ki ning le thong na chu e lampel chu thei lo ti na ye ngai chu ka le abang le CRP ho gari chi kum le hen ke do thei chen them chu ara ke do ti bo chi ya lo le ai ho them ai lo le in sung man cha ding them tu pa si pa CRP ho kan wai chi tu kha chun ke do thei kham chu ke do na hita chu ki chi he ya ai le jan he la chu CSO ho le CRP ho ke ho le kan nei ki wa district administration approach ko bol wa sa ko na chu napsa anchang ti agent ho anchang la ji tha pi pe na he na chi hi e po pe chu e po pe wa chong he po chai lo lai chu tu chana he po chai lo lai ya
ai la boy na khat so hong su a thil khat su mun su khana boy na khat hong su yong la CRPT wa ngam ho yong free ta chu chat the di lo chat ngam di lo hoi lang ha hi ama na se chu na ka te yong lu hang lo ding na ho dinga yong pha ti a hi na ka to di he ti hin tin ama ho cha lo dan hi ti he ai le tu ni a thil su chun ga la chom le hen tu ni a yong ran hi apana hi PHC TY chung PHC a khu dam lo khat so serious pu do ding hi ki pu do thailo escort lo ji a chu awai chung PHC ambulance yong chu ka pu pilanga dam lo an tha den ta kile thei ta lo escort pi lo ya ai le tu in ka yong chu adam lo ho pu do thei te ne dinga hi escort ki seile escort yong sia pi hona seile ta po lang boy ji in hilang yan khu ka boy pi ule ai ti ru lang sport he ka boy ta we ami ka thang zo po we atiu ji pa na je he le hon ni danga ka la ki bol ji bangin long langa lam kai dom ho kom chun ki sei ki nin tin line ki hon sen tin ambulance ki so len tin ka ki podo hen ki ti ayong tu ge ya pu do lo am ten den ta jinka he tunia thil su pa gin ma sanga he ke hin ama ho langa lam kai khat chu ka ga ho chu chawang ki ninga lam kai pu yong chu ka ga ho le ke ong khosung kom poi mun chu ma ko me ati tin aya chu ke hin ai poi emergency khat au me dam lo pu do de men kam po pa na ambulance ko solding wai chunga PHC adam lo emergency ka pu do sa de hi line ne hon ti in ka ti le ai tin ho yong no ho de se bon se ye win phat si dam lo na ti win tu nin jong makui le tapon ki ka hin lo lang ho mi som thum lang ngen mi a chang win au mu ati we hey tu abu ka za chu nan se la ka za he chu ai pi hele line ni hon pi tang lang chu khol tu ri chu khol tu nei tin khol ki kholin tin ata ham zo ham ga chu khol tu nan ti ka ti chu amang se hing he ni ati anu ban chu ka chu man se mo hon ta lo ka chu ma thi hon ta lo chu ai le ai chi tu ni he ke ho langa hi doctor ki khel ding ni ma hi le ai chi chu sia so ho hin sia pi ho ko ma chu ha bo ya kana boi pi ule ai le tu ni a district ke su ho ge ya hong pa nga district ke su ho chun DIG pa an ki ho pi ule doctor ki khel di jong hin ambulance langa bon au min in khulang sung langa chu ambulance lut lo yong hai mo hin an pi ule DIG pa han okay ki go vin lang pung thum ma sa ki pat do di he ati ai ti dinga doctor ho ki go nga ambulance ya kai chi ki situ ma ki so lai chu state ti dinga chu ka aban ki le di sim jong tunia thilong poding he ambulance ka solding CRP yong ka solding ku ki area yong ho di he ye chun ka su boi lo di he te hengi solin su boi po wing ka te dead body chu koilang hele kilim sa lo de hi ki hon yong su boi po wing ka ti pi su ai le phai to he ama wa hin in langa PHC wai chunga chu ambulance lo he ji in sinapati aku nam hon ambulance khat an pu wen thong la nga di kangpo pe aku na security ho hong di thong la ku na he ambulance pu di dead body agala di he thi chu ya chi DIG pa yang chun escort chu ka su tu tai chi taw te hong ki go do ta wen ti pa na ambulance ka so lo le lai chawang kininga chu ne tinuwa chawang kininga ambulance jo se si no doctor ho yang chu se li ding po i po ati ta chu mi pi ho chun na mi pi ho si pa ho chu ni ma chang bon ta lo na si pa na chu lo yo se yang chu chi gari se ma sang wa hi lo box yo se ju lo hi ambulance ni a ke po he ya
private na yang uma teng le PHCR di yong hiya jo si loi tha wa ha lo ta chu security sport ประมาณนะ security squad ho yong ai wa nga security ho chin i ma cha bol lo ya chu doctor ho to na ambulance ho yong su nga chu ti se wa se sit de ta pa na chu ma ho yong chu ti be se wa hu ke wa hu jam tho ta chu doctor ho chu gari se na wa chu ga aina se chi jo wa aina hal ho chun sunga to doctor ho chu tha se ki bo ya na khuti ta chan gyam khana serious hello le injure chu umdi lo na ai wa nga chu ho pen ta chu atiza no chu to hi le na atiza na ji ayong chu ha le la le lo hi ang thon pa no wa chu district hospital a chu cho CSO chun doctor ho samon thu khat chu si han ka ti wa CMO pa to lam kai si le kha mo official lin khat chu to CMO officer chu ka to pi wa din mun sang ta chu ka ho le ma chu phat lam thu ai lo le ai pi ya ke ho ning the samon the thu do ho ta ka sei ko mo chu ka officially a hi ki he mi nga singwa athi na cha ati now ai lo wa le ambush ke bol na ai lo wa le aki thilsu namun chat chu ekhat liang mai ho kam sung ham ole I ho liang mai ho kam sung ting ka kin amo la ya lam kai pu ko ma ka sei chu khat hai ya ai chu ka sei lo na chu am ho ngen chang hin athit naw ki sei le ki ngai da in tin chia chu ke han tham khat ka ra si ipine sei naw ham economic blockade hen la ipi blockade hi yong la ke hon yong tu chana hi kan tho wa respect kan bol pi o hin damlo ka po diu yong le permission ka la chi che o hin permission ka la na wa yong hai no na tiu le chin ka chi lo bo hi kalang su wa mi anu apa athi om yong le an ku ten kang pu pya ku na vil thailo wa nei koi tieng le public sentiment khu ato kha ji public sentiment khu sangwal ji ai wa nga ki ho CSO lam kai ho jo sen tu nya hi kawi vi ho hi a gol hang a ha ku hi le alung hang jo si khu thu ha no win kya kin lem na la ya hi chi no no me ji lo bo hi kyo jong tho thei kho ma kan thu he tan damlo emergency po de me ka ti ke la kon hungu win ti jang pe nun lang nei ki po sa on lang achina ki mi athi in ki vil diu he ka ti la kon jang pe nin okay nei ti pi leo chun ban bol jong leo chun lang khana se ya chu koi sentiment chu bang si asang da ham na ka ti chu lalo pha no le khulanga mi thiding azia cha te en sung mi ten aga vil go jong le hi thei pon te na tiu le ki chi lo wa hi tiang le kun mi sentiment to kha mi lu hang ji ai wa nga chu kitu a he ti khat wang chu ka sei do man ti chu tu ni ho thilsu masanga chu ham or thilsu jo thilsu masanga ka ki ho na hon ya thei di wa chu thawai chu ai wa nga ken ka sei chu he le thil na gel thei na di wa ka sei hi na ni ha sat na yong ne thei na di wa ka sei hi ti thusima chu ka sei hi ya tu na thilsu ding chu e he pha yong hai poi ka te am na chu ka ti na e he pha yong hello kon chi jo bol ding chu he yong ki he pha hello chu ma bu chu man anu phat le no hin no phat lan de khat na bol win 80 jiwa no sop jiu le lang khana se ya chu alam pi ki pal thei na dinga chu ki zola ki taw wa ti ta chu ani ki nga he ya nei thaw yong ai ti ru sunga he kun mi tha ma sa no hon ri nei tha ma sa o he chingen chu he in ai wa in pi ka revenge na umam ki ti pi ji he ya tu ma sa chu ala tu nya til su wang chu he le til chum be he ta
so zawa hi I hola nga le liang mai la nga lam ka wa thlen ki za man na ipi na nei wa ai la lo macha lo hi cho ma cham ta lo na tuing ka ki tabang thil su ding he yong ki he phalo hin tin ake yong chun ka liang mai naga council eastern zone hi lekha khat kana thot ki cho request ka bol hicha ka request lekha yong chu ve in tin ve leo thil su di ji a hi chi ki bol ham aki mai che ken kon ka sei chu ku ki in pi mina he lekha ka thot chu appeal ka bol galatul hello le blockade galatul chu ka ti he a naga ten hisan ge ya blockade na bol jeng wa win ku ki hon yong ti chan pi he thu thei chan kan thu ta win ahin ap hele public move free movement mong chu om thei ta lo yong le damovishi emergency thileman emergency po wa hi free movement nei pe diu hi ha ta nin gel pe un ti a he ka thot ki he chu le emergency president ta tu yin ta shel gela ka thot man chu nam issue a sei dinga wa chu ka gel hita chu ka gel do na chu pian iti le ki boy be se ya hi ki ho hin akang pu pi langa district headquarter langa ko tu yan lang ku kin pi yong le chi pi lang langa thil su zo se ka gen the naw yan lang ai pi ju he yong le chi district ngin yong nam issue a nei la na la u hi ila u hi ye chun boy ne ki ho chang se in ka ki bear diu hi ka zo lo ka chi pu diu ka zo lo wa ta na ha ta nei boy pi diu he ki ti a am hon yo ai ga pha ta chu pan chu la na the jana ai pan hu yo hi tin na in pan hu yong he la ya chu problem ho zo se he so bol thi na dinga chu district lam kai hon yo e ta sot na hin tin ya chu gam kai khat issue mai ma ya se ding wang chu ka ha gel ta na ai chu si kan do na chu pian ti le kampu pi gampe ya chu free movement chu hisab yong le security convey puma lampi highway ka on ta chu free movement rang chu a hi ka ti no ma free movement ile security convey ja lo mi pi chi ri ya na ata chu free movement a hi lo lai a chu movement rang chu chi thei tai with security escort na a chu me hin ai wa free movement se rang chu hi nai pun a hin la kangpo pi gam ke ya ai che bonga highway ke honga chi thei tai wa tui lang gam ke ya tui lang gam ma ku ki cha te dinga movement hi thei lo na security escort ma yong hi thei lo na ami pi ki hilo ne le sa thil le lo ho chan ge ya ki kha ai chi ya chu thil su chu I ti lam do la se ham ti kan do he si le epi ha deputy CM in ke hon hong chu na sa ta na cho boi wa mi thi ai ti ya chan ge na bol wa senapati ho yong chu shut down po no wa gam kai ho khyo wa chan ge ya ki thu du nam ham ti yong chu a ke ha pu na hin la am ho sunga hin na sa ta no wang ki bu nai lo le ke ho som na wang he om tai ti chu het the hin na sa ai le ho I pai pen ti di ham nam chi kangpo pilang gam kai ti ram e ho as a whole la chu se ding a le e ho ku kin pi ti da mai ho le amo pulam kai ho ka hi chan ge ya ke ho na le ai lo wai le pan la ding dan ho hi tho tam no ho sung ka le itabongam chong chu ai ti mo nge ti na ki ya le ni ti na ki ho we ti yong chu I ma yong chu ka he di hi ana sa ai ya ki ven lam thu a he le kang pu pi district headquarter hin e wai hom dan wa hi ke ho bang he ka ki wai hom wa chu ma he ai chi chu tu la to sa dang chu ka mo ha ku tu hon le kha suan an bol chu hi chi chu hi jing di ta nam sa chi dinga umai ta chu ai chu ma ho hin